Ha Shuabas tang mi madan hapdeng ke Inter Miami Persia ke Vancouver White Cup ha ka final ke MLS Cup playoff. Sngap sa kumno Krenbiang Thomas Muller ya Messi. Kublai pi ke pro jor baro akibat sengotanal pesngap ya ke video ha ka ke channel. Kumbala tip ke Inter Miami kan ha bne kun Persia ke Vancouver White Cup ha ka final ke MLS Cup playoff. Haka neka step sni ublay, haka new tarik, haka por shibaje min step. Bat ka jingle kai kan saderu halaying jong ka Inter Miami. Namar ba ka Inter Miami ka kamdon ka ranking ba kam hakli kendiet ya ka Vancouver White Cup menta ka ayom. Haka ba haka Eastern Conference ka Inter Miami ka layo kur ndrupusan pon kad ba haka Western Conference ka Vancouver White Cup ka layo kur tang ndrupulay pon. Kumta ke Inter Miami klay yolat pan yelekai halaying haka nika final MLS Cup playoff. Haka ba Messi unse kendu Persia Thomas Muller haka ba nika tayu baladep Thomas Muller wa kren kairu. Da ka ba ong ba un sa penlim ya ka tim jung Messi. Namar Thomas Muller ula yelekai haka klub Vancouver White Cup. Henry ka ba sngotenat mentapat ya ka jingkeren jung Thomas Muller kadai kane. Da ka baul ong basa ka epat ka bakam sngotenat ban yak bayo ban lekai Persia ya ka tim ka badon greatest of all time ha ka ba Messi bar ka tim ka ba ka shani scam hu marway bat Thomas Muller lopen pauru ba udon yak jingburom ya Lionel Messi bat lada job ke Inter Miami lane job ka Vancouver White Cup ha ka nika final MLS Cup playoff kadang don sa kawipat ke kompetisyon banyak kun ke Champion Cup kata keladu hak MLS bar keladu hak Liga MX ke tim ke Vancouver keladu hak ke final MLS Cup playoff kamut ke tim ke baladu hak MLS kumtakan sekun ya ke tim ke ban sadai keladu ke champion hak wipat ke Liga kata ke Liga MX kublai shibun.